Kuringana na ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa thi, andu matanyihiire 3,000 ni makuaga o mwaka bururi-ini kumana na mitino ya barabara. Muikariri giti wa kiama kia uheani marua ma barabara John Mututho augite umwe wa itumi iria itumite mitino iyo yongerereke ni NTSA gukoma wira-ini wao. Athiete na mbere kuga ati maabitha a NTSA no kunyita maranyita ahuthiri a barabara aria marauna mawatho no matiratigirira barabara ni nyoroku na njira iria yagiriire. NTSA on maithia kwa speed gun on makiwaga alcohol mamenye wira wa munene wa road safety mekire signs ya barabara hana hena githioro hana hena bumps hana barabara ejuru hana hena thatu hana hena ki makaikiraga niga andu makamenyaga. Uhoro uria ungi arateta iguru riaguo ni roadblock nyingi gwikirwo barabara-ini imwe na iria ingi itiri uhoro uria oigite ni kurumirira watho wa kimenyano. Mundu kuigua ni arakaritio ni NTSA na maundu mao kuringana na katiba yugite article 47 onke room number 227 hada Transcom House aditange shira mutitanga shira shiringi 2,000 tu ndiuthikiririe metetere na tutue. Ndumiriri ino ya Mututho yukite riri kuri na ikuũ nyingi kumana na mitino ya barabara mwaka uyu ukihanania na ihinda ta riri mwaka muhituku kuringana na NTSA. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gladys Kego.